Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama kayat na ti agpailinged iti naga na Dexter, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet apay drama ti pakasaritaa ken ayat, tabareng makaibati ti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Dexter. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dexter, ada ka matgayam dito'y balay. Pasensya ka na. Medyo naladawak ngamin ang nagriing. Iso karurwar ko lang iti silid ko. Kasta ka di? Ang uray kaririing mo. Tanagpintas kalata. Si Kamat, pasablogan nakman ako nakon. Ni, puno ti magbagak. Sika ti kapintasan iti imatang ko. Alawanan, pilyo ka talaga. Kaya't marumorta ita. Inta man nag-date. Ay kituan day talaga yam. Urayon nak nga ron agdigusak, kan agsukatak pa'y. Amangan numatagtakan ka amang ururay kanyak. Nang runa kat nako na nga minimanang Rihanna, medyo nabayag kan nga agtugtugaw dito'y salas. Sana bale, ta sa anak ang natagtakan. Nagbuybuyak iti TV. Bayat adi ka perimor iti silid mo. Ala, ingka nga rot agdigusan, taurayan kan. Ay, anda ka magaya man, Dexter. Sa dino ay tinaggapwam. Apay nga itakalaan nga simbang pa. Malaman. Napan kami mat nagpaspasyar ka ni Lorena nanang. Kakaiso na nga awan sir ko iti trabaho. Kasta ay wingayam. Madamag ko man. Kaano ka day ti plano yu apa nagkalay sa kani Lorena? Saan pa'y kano nakasagana ni Lorena? Saan pa'y anap na ka nagbalasang? Kasta ti kunana. Wen, iso bayak pa'y lang nanang. Bayak nga ipapas natin kinabalasang na. Enjoyin na. Ay kawan mata. Sa bagay, saan ba't nga innapuraan ti panagkalay sa? Bayat kit di Iti kasta, makaurnong kayo pa ay iti gastusan niyaw. Pare Dexter, nagkuyo kayo matgayam ka ni Lorena ini kalman. Wen pare, kakaiso na nga awan sir tayo ti trabaho tayo di kalman. Iso nag-date kami man mat ka ni Lorena. Nagmayakan pare. Kahit awan ka di pa'y plano yung agkalaysa. Saan pa'y kano anak kasagana? Iso bayak tayo papas na pa'y lang ti kinapalasang na. Kaya oras siya ka, ipapas ko pa'y mati agbaro. Sa bagay, saan nga inapuran ti panagkalaysa? Iso na sayat mat, tapno makaurnong kayo pa'y. Ay, huwag nga yan. Sige nga pare Reno. Apay, awan pa'y girlfriend mo? Awan pa'y day ta iti panunot ko pare. At ikayat ko, ipasnek ko pa iti panagtrabaho. Kasta? Talaga nagpintas ni Lorena dito'y ladawan na. Nagmayat amat matmatan ti rupa na. Nay, Dexter, ano na takit kita di ta cellphone baw? Dahito'y man ladawan ni Lorena tatang. Nagmayat nga minakit kitaan. Nakapimpintas ti kaayan-ayat ko. Ay, un mate. Talaga napintas ni Lorena. Iso sapay la kumata isaw ti agbalay na manugang may. Saan la napintas? Nagagat pa'y. Husto kayo tatang. Talaga nagagat ni Lorena. Kaya dahita ti may sana gusto akin ko na. Napintas lang aro din. Nasingpet. Nagagat pa'y. Iso nga ro na kaya't mingagbalin na manugang mini Lorena. Takas jay ti ugali na. Saan laan ni Lorena tinasingpet? Pati ti pamilya na. Naimbag nga orasyo, manang Rihanna. Ada ka din ni Lorena? Ha? Ay, ikwa, Dexter. Awan ni Lorena. Nasa paapim manaw. Apay ka di? Sarong karak ko mamanang.
Angam, kunayo mo ta nasapa apim manaw. Napanan na ka di manang. Kwa. Inawis dagiti gagayom na. Napanda nagpasyal. Kasta ka di? Anya ngay nga oras asumangpait manang. Dahil tati saan ko nga ammo. Di namot imbaga no makaawid mo't laadagos. Alagarod manang. Baliwak tulat tan ti sumarungkar. Bueno, awagak tulatan. Wen, kastan tulaangan ti aramidam. Awagam wano, i-text mo. Iti kasta, masaganaan na ti isa sa rungkar mo. Pare, kunak man no napan ka iti ayan da Lorena. Ay, napanak ang awan mo't ijay. Awagak tulatan. Tako namat ti kabsat na nasapa apim manaw. Anya? Sabihin mo nga rod tinapanan na. Inawis mo't kano dagiti gagayem na anapan nagpasyar. Kasta ti kuna ti kabsat na. Kasta. Di kasano. Awan mapasamak a date ita. Ay, wen nga rod. Jak tumot ngamin imawag kun kuha na sakpay anapanak iti balayda. Tapno namuak ko ma, nga dapag nada ita. Anya nga day taawit mo, Dexter. Cake and prutas dagito'y nanang. Isagot ko ni Lorena. No kasta, mapan mo manan sa rungkaran ni Lorena. Wala nang. Inawagak. Ket apag iso. Awan tinapatag apag nana ita. Iso anawayak asumarungkar. Malanga raw, mapan mo sa rungkaran. Nabayag metan asaan ka asim marungkar ja balayda. Kanayon mo't ngamin ama kumikom kami iti trabaho. Ken puray ni Lorena. Makumikom met. Iso da jay. Manmano kamin ang agkita. Oh, atoy Dexter, agkapi ka pa'y. Agyaman ak Lorena. Wen gayam. Cake kan prutas. Tay paboritom a cake day ta. Ay na, agyaman ak Dexter. Talaga nga mo malata ti paborito ka cake Siyempre mata. Wen gayam. Madlaw ka kasla kumut-kutong ka. Ada ka di sakit mo? Ne, awan mat sakit ko, Dexter. Amang ano ka babagik lang ti kastoy. Sigurado kang awan marikrik na masakit. Awan ko nakmat. Sana ka pa kadanagan. Nagsalon atak tupay. Saan ngamin nakasta ti kakutong mo ini? Medyo nabayag ngamin adita nagkita. Gaputag padatamat busy. Wan, iso na labit. Maikawa ka la siguro. Gaputa itatalang man na nagkita. Iso ako nam akim mutunga. Dakkel ti immersan ni Lorena kunang paray. Dahita nga ro tinadlaw ko. Agam, kuna namat akababagi na. Amangan mo't nupod no ti kunana. Agam, kasla sa bali tinadlaw ko pare. Kasla da sakit na. Adda sakit na? Imposible mo't dayta pare. Nupod nung adda sakit na, imbaga na kumankan ka. Daka mo. Agam, sapay ko ma. Tasaan apod nung adda sakit na. Sapay ko ma tasaan apod no ti atap ko. Patsyak nga awan sakit na dayjay pare. Amangan mo't no na-stress lang gapo iti trabaho. Sumagmamalang nga aldaw ajak makontak ni Lorena. No saan anak ka off ti cellphone na. Di nakmot sungbatan. Makapadanag ti kastoy na. Tinasayat. Awagak man kid di ti kabsat na animanang Rihanna. Amwak, no niya ti mapaspasamak ka ni Lorena. Hello, manang Rihanna. Hello, Dexter. Nakaawag ka man? Wen manang. Da kayon ti inawagak. Ngamin, manon nga aldaw ajak makontak ni Lorena. Anya ka di ti mapaspasamakan ko na manang. Kwa. Makumikum lang ni Lorena iti trabaho na. Iso adi na masungbatan ti awag mo.
Ha? Wen, Dexter, day tatipod no. Saan ang masangon ni Lorena timang sungbat iti awag mo? So pasensya ka lang kuman ha. Sige nga rod manang. Kasta pa'y ket agyaman ta sinong batam ti awag ko. Oh, sige nga Rod. Oray siyak, ado nga minti pa ka kumikumak. Sige pa nga Rod. Sige manang. Baliwak tulatan nga awagan ni Lorena. Ang apay kasjay. Sigud ano kasjay busy. Awagan na. Ket ipakaamunang ado ti pakakumikuman na. Mas dawa ko na. Okay kakadilang pare. Kasla na unag ti pampanunutom apay ka day. Pampanunutak ni Lorena. Manon nga daw di kami nagkita kan nakapagsarita. Amangan matnubi sila ang iti trabaho na. Uray busy ko ma. Masangon na lata ko masungbatan ti awag ko. Mas dawak. Uray dagiti text ko kat di na pulos sumbatan. Ne. Apay nga tangay pare. Amangan mat no adda parikot na. Diya ka mo. Ang padasag to ti sumarong kar iji balayda. Amangan mat no adda parikot na. Wen pare. Kastalangan ti aramidam. Sarong karam tulangan ni Jibalayda. Tapno maamwam no anya atalaga ti mapaspasamak. Dexter, adda ka? Apay asaan ka nga imawag, sakbay nga imay ka dito balay. Pasensya kayo manang Rihanna. May liwak ngaminan ka ni Lorena. Kaya't ko akumustahan. Ko, Ada ka din ni Lorena, manang Rihanna. wen, adda di taunag. Adda iti silid na. Mabalin na makasarita, manang. Sige, umay ka. Mapanta iti ayan na. Apay kasta tilangam. Nagkutong kamatan. Anyat na pasamakan ka, Lorena. Dexter, pakawanan na ko ma. No inlimad ko ti may papan iti sakit ko. Saan ko nga min akayat? Nga agladingit ka. Anyat kaya't mo asawan. Ada nadagsan a sakit ko, Dexter. Kat mariknak. Saan ako nga agpayag? Ada cancer ko iti dara. Anya. Apay adi may bagbaga kanyak, Lorena. Apay nagilimad ka. Ayayatan ka, Lorena. Katjak kabalan mapukaw ka. Aklunan tayon. Noanyat imapasamak kanyak, Dexter. Katno bilang taipulang kontibiyag ko. Di mo ko maisara ti puso. Ay ayatan ka. Kayat ko nga agbalin kanto naragsak. So ano bilang tamapukaw akton. Nawayakan tulat nga agayat iti sabali. Sika lang tinayat ko ang babae, tikas taunay, Lorena. Iso pangasim. Lumaban ka kuma. Di nakpampanawan, Wen. Manang Rihanna, apay adi mo yung bagbaga kanyak. Nga dagayam na dagsen asakit ni Lorena. Kaya't kukumanga ibagakan ka, Dexter. Gaputam asyanakan ka. Ngambilin ni Lorena. Asaan ko kanong pay nga ibagbagakan ka. Gaputa saan na akayat nga agliday ka. Manang Rihanna, yakabala na mapukaw ni Lorena. Kasano ang tulangan? Nung mapukaw ko ti babae nga inayayat ko. Adon, doktor, tinangtaming kan kwa na. Ket, iti maysa nga anak,
kat may siti ko na. Saan ka nun amagasan, ti kabsat ko? Gaputa stage 4 ka nun. Kat addan taning, tibiyag na. Saan? Jak maaklunday ta, manang. Nasakit mat para kanyak, Dexter. Gaputa dudwa kami langan iti kabsat ko. Awan maramidan tayo. Mabilbilangan ti aldaw na dito'y lubong. Isungan niya man ang mapasama. Ibukbukon iti kabsat ko ti amin a panawan ko. Ti panagayat kan panangipatag ko kan kuana. Gaputa saan konton a makaden na iti agnanayon. Ay na, kaasimot nga rod ni Lorena no kasta. No apay ba't anaadaan pa itikas jay akit hati sakit. E dito ta nagsingpit abalasang. Jak maklunday to'y nanang. Ni Lorena tinararapap kung agbalin nga asawak. Ang maapayakas to'y. Ay, talaga akasta tibiyagan akaw. Saan tayo ngay gam tibiyag tayo? Itian yaman nga oras. Mabalin, asublien, tinamarswa, ti impabulod na abiyag. Tatang, nagsakit dito mapaspasamak. Apay anay Lorena pay laeng, tatang, nanang. Patib kerem ti pakinakam mo anak. Laglagi pa asaan akayat ni Lorena nga agliday ka. Iso masapul nga agbalin ka na tibker. Papigsa ti pakinakam mo. Gaputakas ta ti kayat ni Lorena. Gusto ni nanang mau anak kau. Saan mo nga ipakpakita ka ni Lorena analiday ka? At ada nga agkapsot no makita na ka nga aglidliday. Lorena, nangyagak iti paborito makake kan prutas. Kaya't mo tasubuan ka? Madamdaman ton, Dexter. Sanak pa'y amabisin. Alang arad, ibagam lang no kaya't mo timangan ha? Tadak lang ditoy. Ibagam no niya timasapol mo. Agyaman ak iti panangasikasom kanyak, Dexter. Ay ayatan ka unay. Kasta akmatkan ka. Ay ayatan ka. Isong agpapigsa ka, wen? Kailiw kong tisigod, Lorena. Ti pa nagpaspasyar ta iji parke. Kailiw ko matanday ta, Dexter. Kailiw kong ti panagkibkibin ta. Bayat nga agpag nata iji parke. Iso na lang. Tasaan ton ama ulit pa'y dayta. Houston, di ka nagsawapay. Mabannog ka laeng. Agi na nakakiti. Arakupon ka man? Makaturturog ak, Dexter. Kaya't konti maturog. O sige, maturog ka. Arakupon ka. Bayat ti pa naturog mo. Kumusta ni Lorena, Dexter? Naiturog naman ang. Pinanawak iti silid na tapno makain na. Kan may sa. Saan ko akabala na makitkita ti kasya ka sa sad na? Dexter. Sige manang. Agawid akpay. Agsubliak to inton manamdama. Sige lang. Siyak pa'y lang ti makaam mo iti kabsat ko. Sige manang. Awagan daklaeng no bilang ada masapol yo. Wen, awagan kan tulatan. Awanan, Dexter. Awanan, ti kabsat ko. Lorena.
Apay ang pinanawan ng matan. Kasanuak pa itan tawan kan. Talaga, pinanawan na tayo ni Lorena. Kat saan tayo to na makita, iti ka ano man. Nagsakit man ang Rihanna. Nagsakit ipupusay ni Lorena. Wala. No nasakit para kan ka, Dexter. Ad-adda, anasakit kanya. Gaputa ka kaisuna agapsat ko. Kat itatawanan ni Lorena. Agmay sa agmatan. Di kanto pulos malipatan, Lorena. Agtalinad kanto latta dito'y puso. Ayatan ka unay. Nasakit tinapasamak kini Lorena, ket agingga ita, sa anak payla nga nakailiw-liwag, Mr. Lonely. Duan atawan tinapalabas, manipod pimusay day di Lorena, ket no kaano ak ang makailiw-liwag, panawin tulaangen ti makaibaga. Tuy pagayam mo, Dexter. Dexter, pagayam ko, makipaglading itak itinapasamak iti kaayan ayat mo. Ket ti makonak, ininot ang makailiw-liwag kamitlaeng. No saan nga ita, kadag iti sumarsaruno nga aldaw. Umadayo ka paylaeng, agbakasyon ka. Tabarang iti day nga ramidem, ket ininot ang makailiw-liwag ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Dexter. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.